Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Magabo. Gomme ke gopela le subscribe, le like channel ya Rena, le gotle notification bell, le share di video tša Rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. Okay, go na le di products tše le gore re tlo thoma go di rekisha. Gomme these products o tlo di hwetša mo WhatsApp Catalogue ya Rena. Gona mo WhatsApp ya Rena o ka go Catalogue o tlo kgona go di khumana. Re sa prepare everything. I think by tomorrow tla ba setse di le gona. Go tla ba di re tla re di bontšha di prices tša tsona gore go e le gore o ka tla wa ba le interest wa ba le dikgatlhego, and then o tsebe gore na go order o tla ba re botsana o nyaka eng, item number mang wa tsarna ebile ke bokae. Okay, dilo tše kgale re di rekisha, but mostly re na le batho le ba ba direla tšona gore re na le a supplier. Jwale gane jalo re ke direla tša rena, ga re sa reka ka ntle, re ke producer tša rena. Re na le di-candles, re na le disepe, re na le di-oil, re na le di-lotion, ka buša ra ba le cleaning detergent ka dilo tša o cleana ka mo malapeng a rena. So video ke dirang ye ke ya disepe tša rena go le tšona. Maybe ke tla ke dira ya dilotion, cleaning detergent, ke kgone le tlhasona re na le tša mohuta mang ga mmogo le Makerese. Okay, Makerese a rena sorry disepe tša rena, re na le disepe tša diwasho, re na le disepe tša di-natural herbs, ka buša re ba le disepe tša di-traditional herbs. Wena o tla ba tswana o nyaka sa mohuta mang, sa o diwa ka eng, ka diwasho goba sa di-natural herbs goba sa di-traditional herbs na. Okay, so ka re ga disepe tša rena re na le disepe tša go cleansa, tša o cleansa mmele wa gago, akere di tloša di-negative energies, di tloša di-hexes, di tloša di-jinx. So mara ntho ke tlo go botša yona ke gore go bohlokwa gore o se šomiše o dirile cleansing goba ge le ra se tlo dira cleansing ya gago o ka se šomiša e le ntho ya for extra protection. Akere kudu ke tlo se recommenda gore go ena le sona at least mara le ka o dira le cleansing ya gago, akere gore le sona se kgone go tšwela pele ka go protect. Kare yes o ka dira cleansing ya gago mara re tsebo le tšo tshwana di-negative energies most di everywhere, o ya mmerekong o affecta ke meleko e leng gona around, akere negative energies di affecta batho in different ways. Okay, nako nngwe o dirile cleansing ya gago but motho mongwe o fa pene goba o kgopela pene ya ba ntho la wena maybe o tshwere tša ditshwerego ditlhare ka seatleng sa gage, o tlo tša pene yela ga ntša e tshwera ngwala ka yona a fetša go fa yona wena wa itšea wa e tshwara o thoma ngwala ka yona, then dilo tšela automatically di tla mo go wena. Akere ke dilo tšere o di boleletše ke di-spells tša gage ka mokgwa le rena o tla ba di šomiša ka gona. So go šomiša le disepe tša mohuta o moso di tla ba di o protecta from any moleko le gore o ka ba o etswa anywhere. Okay, and then gape re na le sepe sa pinda se le gore se a go lwela go na le di-spiritual attacks. Sepe se se go lwela mo go di-spiritual attacks, se go lwela go manaba a gago gore o se šomiša go lwa le manaba a gago spiritually. And then ra ba le sepe sa protection se le gore se a o šireletša go manaba a gago. Ba ka ba šomiša ditlhare go loya, ba ka ba šomiša di-voodoo doll go loya, wena o tla ba tseba re ke protector ka sona. Motlho mongwe o ya mo yang gona maybe ke moketeng or ke partying goba ke mo e le go tletšwa tshwantšhi goba ke lekgong, akere and then ya ba ntho la gore kgwetše nako ngwe go na le meleko le gore ba boetse yona meleko yona e tlo tla ka seatla mo e le gore motho a ka no tshwariša something o ntshwarele nthweke ya ba re o fa ntho le re na le meleko goba motho la o tla mo go wena o dumediša ka letsogo ebile o fa e hug ya ba e le ntho le gore o tla a ena le ditlhare mo yena e meage e le gore a o tlotše ka tšona moleko la o šale mo go wena. So go šomiše sepe sa tsare you are protected la ka diraeng motho a ka se dire selo dilo tša di ka se bereke mo go wena ebile ka nako ntšhi motho a tlo no betha ke letswalo le ga ba ikemišetše gore ke tla mo tshwara ka letsogo or ka mo fa hug ka mo tlotša ka ditlhare tšela mare the minute a o lebelela o no betha ke letswalo a ka sa e dira ntho e la santša e dira. Okay, and then re na le sesepe sa beka mina ke sa gore batho ba go rate, batho ba go lebelele, batho ba go admire, batho ba go respecte. Re na le sepe sa money and luck, akere se le gore ge le o rata gambling o ka tlhapa ka sona pele o gambler, ge o ena le business ya gago o ka tlhapa ka sona frogo wa no fela o tlhapa matsogo a gago ka re ga sona o ntse o le busy o rekiša tšeo di rekišago se a o protect
ga se dire anything evil go anybody, ga se utswetse batho ba bangwe anything. Se dirang se go tlišetša gore se dira rona ka boswena o attracte tšhelete. You are attracting blessings from the universe. And then le ge e le gore ga o nna kgwebo ga o rate go gambler but o ka se šomiša ntho lane gore o attracte matlhatse le matlhogonolo. Okay, so nna gantši ke a di šomiša sepetše ka mokana ga tšona wa kgwetše ntse la gore okay Monday ke tla šomiša se so, Tuesday ke tla šomiša se so, Wednesday jalo le jalo. So o tla tšwa go wena gore wena o nyaka go di šomiša jwang. Okay, like I said ke boletše ke tlo tša everything ka bea mo catalogue gomme anyone a nyakang a nang le dikgatlhego, and then ge o di bone o ratile go ka tsentšha order. Se ke tlo go eletšang sona gore before o tsentšha order ya gago mthumele WhatsApp wa mpotša gore gogo ke be ke nyaka sepe se so le se so, akere o tla wa bone di-prices, and then ka kgona go fa go ahead, akere ka go fa di-account number le go ahead ya gore okay o ka nna wa patela. Ke tšhaba ntwe la gore o se bone o fetše o kitimele gore go patela o tla kgwetša motlho mongwe o patela in a wrong account. Go na le batho ba o skema batho a ke nyake ntho la gore tlo gore ke re ke odile ntho e so ga senke ka kgwetša ntho ke odileng. Ke nyaka gore o tsebe gore le wena o bone gore o bolela le nna straight. Yes, re tla ba re šomiša message ka WhatsApp mara obviously o tla ba o bolela le nna, akere as long phone ya ka se heke ke motho o tla ba o bolela le nna to make sure ya gore o patela ka re account e right, a gona motho a tlo go skemang a tšhaba ka tšhelete ya gago. Okay, go le around South Africa o le mo Afrika Borwa re šomiša Postnet le Courier go romela dilo tša rena di-orders. Okay, Courier gona ka mehla ke 100 rand, and then ge e le gore o ka ntle ka South Africa, maybe o somewhere in Africa bo Botswana, Namibia, anywhere, goba ge e le gore o overseas bo USA, UK, Europe ka moka goba anywhere around the world re šomiša Aramex. So Courier ya Aramex gantši re ka snapera tsa gore immediately tla ba bokae, e tlo laola ko rena wena dilo tšo di rekilego ke how many kilograms, and then ba lokela le di-packaging ba edda di-handling di-VAT and other things ke lo tšele gore ba di edda. Okay, ke a leboga ba gagešo ke tlo di bea mo WhatsApp catalogue, and then go ena le dikgatlhego, and then o ka tsentšha di-orders tša gago. Go tsentšha order ke tlo kgopela gore o sende WhatsApp mo numbeng e latelago 067 366 9064. ke a e bušeletša 067 366 9064 ge e le gore ka mo South Africa. Ge e le gore ka ntle ga South Africa, maybe o Africa goba overseas, Europe, America jalo le jalo, o tlo thoma ka +27 plus sign kore o bea plus sign war 2 war 7 wa fetša war 67 366 9064. ke a e bušeletša +27 67 366 9064. ke a leboga.